This program is presented by BSP Life, with you for life. Wakambula weekend bagi tugani wiki muni na wakani na nonda buno mani ngoko viti wakaki na wiki muni na weka ikimami ni ndo sema tingo na bola mata na via se burbura ene kabina ngani singini ku na programu baka tukai tiko na we bagarara mataki ndaba abli na baka lebusara wana nonda kalu ni rani solitu na ngalala mai wana turanga komis na baka tawa ni nonda obisa me rani randa utale tu mekina na ivalis lesi na lomani tambada ngani obisa ena be madawa merdo mai bulongo dikenda tu ena tambana ni vingaravi kina da babu ni nakatalanga ba lebu na wana marama na CEO na mai TV Mrs. Rachel Ibulono turanga na director Mr. Stanley Simpson waga kina nanga lebu ni song lotu lebu boi talanga sia tunai sa bose adu Bulono ke ir na vingaravi na mai TV na kena solitu na ngalala kena ngauna me ndau kambura gitu eni kina na be talano ba ngo kando ba doritiko na be yakabi ni lotu lebu da babu na kina baga lebu sara ni rani indona ngona baga ngo enda ndau mai buke itu kina na lebu bonua ena programu baga tukai tiko na be baga rara mataki yenda babu na baga lebu na kabini singni kuwa ni tiko batake kenda roni valislesi mai na cyber crime unit ena lomani tambada daga no visa tiko batake kenda na turanga digital forensic and investigation sabinada siwa timba wanga turanga ni busa sibo ena tikino na tewa ena lomania sano da konrobe kabaga kina na marama inspekta mbera nandeta tambalala marama ni aundingi maduata ena buno lebu ena mai buno lebu vinga rabitiko baka senior cyber crime investigator ena lomani cyber crime unit na ena CID headquarters ni tambada no visa vai tiku ngo ena 53 Suba Street Suba kaya kama ni ndona ngauna ni viangiri tuki virto na namba ni taliboni tolu 255 diwa ndana pakambula mandavi rau ndana suleti ko ngauna binagongo kibero mero na pakambula kina weekenda ene kai binanga singini kuwa bikimroni ba lesles rosa kinda bagitiko wa na tai wale usar no mro ya tiko mai ene kai binanga singini kuwa klanir na warrongo tumai na wiokani era ndo mandanga ngauna ro pakambula kina wir na wekandar do nana magi sarama ibu lebu ena no ndo ngauna no visa ena via kabin lotu lebu bagango bina wale bina wale na visurete na kabibina ni kwa ka ube bambuleti ko berna weke kitu na buno ngai ratukena na bia saibiti bambula sarcha ni be umnu mena or mena tewa da onrobe be umdo ina or busibo dombulo bina wale wa warorong cho mena mai TV rani mesoli cho andangona menda mai be arara mata itu ina ena bu uni lawa bu sabo di anda cho nongo au be bambula talanga be irana leo ni tamada no visa na buno rabinga rabituke na be kemdona tikumitu ko besi meso sabu verto milambasa nimbolo binaka ro sebina patake chowele milambasa bina vale bunanga rabita bitikume na boliku saba ambula tikani bikemni na vale barabuno visa naka awambula tingayani na oro yaundingi wailebu tina wailebu madwata buno lebu ambul talchunga na buno orwas with ombia anu babna te ina sulit yung mangauna mikito may bosa na kabnak ni kuwa pambimbia na tambana bimbingo tambana wo ni tambana cyber crime sin tambana wo sato sa tagi yung may na visaw ni kisi abanggay baltana sa banga tagi yung mona libo kito babina binakataka ni sulit kito nangaunango naka na boleh weekend dan lin bonua ya rona nonda bulangi ene kai binaka ni singni ko be kimun rawne balesles klani na lo mataro tu biti na santana ronga tunga kime ronga tunga na cyber crime unit na raw mandan di raw talidodo tagabi kimami na daba mandan do ngaraba na bola wato kai tigungo na cyber crime unit na lo mani tamada ni obisa na vale wa taltala na cyber crime unit ato ya bu na ronondol kavitu ronondol kawalu na ngona sa mai
Teku mbuli boke na seba ka bo ina lawa about TVT na crimes decree. Na kena me daka na crimes decree bo sa me tiku kina ndo na tomani lawa o ko bo de tiko na kena ndo basura kina lawa ni bangta kina mon liba na computer crimes sa me nangona sa me bo de kina balawa ya sa me tiku buta kina na tamta ni obisa na cyber crime unit. Keto kero kolongata ni kero na bioka ningo kero ambondo tau berto na leoniti ma mai toya butanga na cyber crime unit na ronondol kabitu me ado batigo mengo ko ya na nona bingara bi batamba kindua na ndoanga na bono ni mbasulawa baka yang ataki kinendo na ka baka liba mona liba se digital media or anything to do with digital electronics So koe na mai lako rumai ni kina na nito bolo ni be bangangai. Keto na lindo be buke be ira na vistese ni tumba na kena bangangai ko na mantangali kisi bangu. Ani ora la mana lindo bonua report mai bir na vistese. Iyo report na report ndo mbiu me na vistese ni me bakango ndo na ndo bali butungo na report ni mbasu se na report ni mbutako. Na nito ito mani bibangangai ka buka le lako na redi na norto itamba na CCTV cameras se abanga take sona kaba mono baliba na bengiri timbeka se sona kabaya ya kito nangi ngola sagani ken me kito lebe bukitiko na bibangangai etiko ngana ko kito ngaraba ko kaba takitiko na computer crime decree Koya ko kito mingkaraba batamba kindo ya na kenando basuki mai na bika ba community baka mon liba baka na nomo data na nomo ke muitukutuku ko maroro itu ba mon liba na kenan butako di oya kito gendole baka tebe ni kina na kenan be bangangai mena saya to menongono ko kito sa me barang bele butaka na be bangangai ya senane to bingarabi Ena kena ngarabi tiko na beka ba mon libi nongo ba to kai tiko na social media. Ko ya sa lebu na nito bingarabi nongo sa me oka to letunga ena buku ni social media. Ko kenda ba bangata to nongo na Facebook, TikTok, Instagram, ko rabi matanggal messaging app na Viber, na Facebook Messenger, WhatsApp. Wera kadang ko sa me wili to ba social media apps. Ko sa me ba wili tal tunga kinana nito bingarabi. Veira erando bakadadani sera ando bakalolo mantaki na kena bangantaki. Wera na social media app mo. Yo na bingarabi ni tamtada no bisa ko di batunga na kena bingarabi esulimiki no ya na kena maroroi na nomiyau bat kena bulan ni tamata. Ge sabante o tenga mingo ena bingarabe ena buru-buru ba mon liba. Na mon liba na ngonongo baka ko santo sartunga na buru-buru do no community. Ni ko na social media no gelo create na community lo maya. Iko baka na no to ndambe tongo. Ni ndonga ortonga na no mitoka ni oranga na le no matubu vale. Oranga no mitoka ni balada ka wero ni bikile batambe me korni buli sada. Ni sama indo tu na community na loma ni cyberspace yo digital world. Ko nga batanga ya ko baka kenda chungo na kena bulata kibiche. Na wale bu Mr. Wanga kula ni tostotol sartu ko bikendo to ngona na to na lebu sarbi bikime na linubunwa bikime na tambanga se toka na bu tiku bikime na ba madalangon wira na tabangone wira na tigo saranga na lomo ni nomuni ba madal ena ya kai bina singi ya na rebina ka bikenda linubunwa nda sia matiku mai rebina ka mento mandanon da muleleka nimber ni tomani taliti ko na bitalanoa ena kai bina ka singi ko This program is presented by BSP Life, with you for life. We are a part of today.
Life, with you for life. This program is presented by BSP Life, with you for life. Na wale wiki munina mata biokani na programu baka tokai tungwana bi baka ramataki na lesu talemanda bi rona nonta bulangi. Mr. Wanga baka kina wiki munina maramu bisa. Ena tu na bi matangalikisi nandau zingo matu ni durene no ndo bali bola ni rabarong tumingo na lini bonua. Na matangalikisi tapa manda ke ndo zingo mabaka wasuma. Bandangone tau ya bukina na tampanan do bingara bitukina meaza wana nonta to mai vital no tigungo ene kabinane singani kwa. Una valeu tal au kala na tiku na valele nange toma na marmino bisa na kisi ke to ndo vingo mo meiliu do le buti ko na kisi ni fraud na be badalai be ira na itoki me vir na ndo be vivu ke me babalai bambimbingo sona kisi ndo lo mi liuya erando batu me bango iko baka mo sa winita ka ndo na umelau gitu kan mebi ko sawin ta kan vida na milioni sa tungo na no milioni me o sulanga me na no tukutu me nge ba ko eni bi ko na no milioni o chana lo me ni vital no ya sange tutuntu mai iko mo so malanga me na bank transfer fee na clearance na dabsuch sange ndo la kotiga na no ndando ba ko tutu nela bo me rawa ni kileta mi kin na milioni sa la nanguna sa li si benela bunda ndaba kauta liado sar meso bankrupt sar me valusia ke de la we marro itu ko ya sona na kisini mateni kis ke to se te undo te budingom le la ko mai sa te bu introduce me na social media se le la ko mai le bona kisini ko ni tamba dada na yala dada rando bakau ena mon liba ya sa le la ko me ya menongo se vida tunga na mantangali kisiba se lo retu Wirna scam, wat ik er toen na bakau ni tambadada, bangan tagi tu no mun libli ba. Lebu teletu na money laundering na kena vi mantangali. Ya vida na kisi badada mantang orini bando tagayo maramnubis na rani ba matata talwelilai. Se dapatal sono vi mantangali kis ki tundu dingo mai ituraki. Sabinaka au tomana ngana kai tu kono sabe. Sabi sa una bambimbi nangona ni admikina na COVID-19 na lockdown sa lebu sa siang na bilakaki sangga lebu la kuduruma na lomani mona liba sangga kita uret baka toso daki na libu ni kisi report taki ni otimeya ba matal tak chuko sabe baleta na scam online endo vera ko la ko daki mai nangoni ni COVID-19 ko era na Wiklay lo mona liba ra sareando na ngau na sali bitau sangai kai tu mai ko tu mai sanandua era kai tu wale ni tu mai balangi ni ndona no muyaya e ba kau tu kia tu kina no taliboni no muilabo ena kau ya ni na wangabuka iko mona ngai sauma iko na ngai sauma ngana sa ni fred otia ni ko ba kau tandona ndolo na ilabo otia twintal mai waku tal mai limunan raum bata mele kau sarangani matenu mu bale na numuyaya libunga na ngauna bizana kisia saba kau sibendono ndolu rono ndolu bata utungana kai pina kata mai komisan dua yang gelo rena ngani bangangai era tiku mai balangi era tiku mai era kai tiku mai era tiku mai balangi era sini kelati kuna lo mani mona liba adana beka balangi you can be whoever you wanna be on social media na taranga mendo na itamba mbita na yadamu mbita dake no mo profile picture sa ko saranga kenda beka nda bambauta lebo na tamatera bambimbi bekende na itauke nda bambauta na kanda raida na kanda wilika lebo na mena COVID-19 na ibida raba ko ilabo balang wara katoka na nonda package me ado mai esenga ni ado mai kan karota langka ko baka katal chungo sabe lebo na bibada dani no mo ni mona liba andara ida ti ko ni lebu tungan lo ni mata bu vale ndo valo lo ma be ya un ndo reda la ka ni na
pubal kede na tina na tama e sorna bebekani raven merli bitani non rekundu io ndare da babinaka sona kaya era ni walianga bakair meran tambe bata io rasa me imbita bala wikito io kwanga tiko na ndindu ni lao tiko na civil law kena criminal law kwanga lebu tiko na kisi ni bibata ni no moni mona lebu na ngonongo dunungu tarbe kimro na biokani ni oirea ni osalan tenga ni naloma ni mona libu ngo iko sa sidilewa ode sana sema mai biku iyo enton pina ngori na burbur ni mon libu na burbura digital wall oko senga ni tu bitingo me baka itu biti na nondo to vale na nondo to tiko etungo ibiti wer kedango etiko na bono ko era burri tiko mikina weekend to na bono bolle ka to na la tiki ni bala ngi berto Australia New Zealand ba yo Australia valio tiko kana nondo to ndona nondo to seba na Facebook na Google sa tiko berto na Telecom batikir na be bengara be na burbur ni mon liba ko ya ni o ngeolante na burbur ni mon liba Oiko senga walanga no tarebiti tunga o sa tareburbur ko baka non roto imbol na Telecom the world at your fingertips okay mena no lo mini balanga na no telefoni o sa tandolo to burbur todo ke bembal Mr. Wanga ni o ke baka tiko lo mani sito suba salante ni lo mea yo o tiko sara mai nungu kor manero ku mantelo mo neta sir no lande tele lo mea ke mon rosa burbur sa tiko sara lo baka ngan roto batanga suba sane yo no bono da banga ni tiko kina kendo to bisa mati ngana mon libeli elle bo rame bang ta mon libeli na ngona ni lockdown go belata ni samai taro bina bila ko ek na bila ko ki burubura sangen do daga tungo ke baka endo na kamar rota ki Amerika marombe kan sing sud marone sing sud live stream to mika ndo songo tal tonga ni baka to rede tungo lebo na songo ni bembulu sa live stream ta ngana ka membeli cir na ka ko ratu me bonotai sarida na ko na kotome na mon libeli ba o ko bali le tanga na burubura metu ngana ngangal nilinga itu ko na sana binaka tiko tela ngana sana senga ni binaka ko tu na mon libeli ba mbulinga me na bika binaka ko na ken ngendo ba kaya ngata kinga nangun saladala ko ngendo me barere ba gitu ka na bika ke na telefon ya mbulinga me kan bitartar ka binaka ningo nga me ba kaya ngata kina bagata ko ya nge me ba bun tel tiko na ken mendolore kinele bunalenga nimber ni ndato me dapat ko na wasi ningo nango ren rabarong at me so man akoro tando na kana na kinando lestu man itukutuk wir nando tik man akor na non do bab di nakata tu man program go na raw tanga nindo na non robi bakan di taki wir na se matumai belten dendu ni ra se matunga mai na non robi murmuri ni ra dendu era sa tiko na lamani mona libuliba ra era landi sar tunga na non rese tunikla na kay na ren yazo mai kina non robul nindo man tanga na non ni bakan di tak nimber ni ngamay tozingo to na wasi dingo nango bina vale be kemni na barong tu mena lebiti ni barong tu mena ka bina nyukwa ndonga na be bandita ki ngolitu kan na tebel ni bengara be na ka bina nyukwa oya na kena na nonton do baka ngata kana mona liba Facebook o se na ngon sala ta ni bangata kin na mon liba dona ker ke baka no sember ni bangata ka sembita sulendo na kemu tukutuku personal information mo bandita kan no suliti ona tamatan dondonu se boa endua o kila ni na marora se ngandre bana tukutuga mendandu ko ni soli tukutuku baka betalia se nangono mbere ni ombita ta kikinendo ni tukutuku nanuma na tukutuku ngo na binaka se na leba bona na lenga ndo kirewel nga weekend na kabina ni kwa ni ombere ni ombita ta kendo naka kerker baka sama ta barwa na tukutuku ngo na ren lebe ba ungeti se lebe la betita kina no nambola na nongo tokani se na lebe ba dadai oya na nongo tata utsunga na kabina ni kwa mena tebel ni bengarabi ni be barara matengo oba sa okla ni kwa mbaka na ka ube bandi ta be bernalo ibite na kabina ni kwa na wale usar be kemro na biokan be kandanga na samati kumai rere be na kamendo mandanon ta dingo leka bernenge to maniti ko ni otu ni waswas ni bitalano ene ka be na ni semeni kwa
program is presented by BSP Life, with you for life. We are a part of today. We are a part of tomorrow. We'll be there for the first times and the last. We are a part of each other. We are a part of one. We are a part of life. BSP Life, with you for life. This program is presented by BSP Life, with you for life. Vinaka vi kemuni na viwakani tomani talitu na vitala noa watikira na wekanda mena cyber crime unit ena kai binangan singani kuwa vi kemronga na viwakani endo na kai endo eda wiritu ba wasamango na nonda banua ya sai burubura na kenando bagada ni tu so mai vi irreso ni rabaka yang takatiko na mona libuliba merabuni tu mai na non keyboard rangai we merangai bita tu na tugu seni binaka membale tatalendua na zaba mandana no mundurai nirna barro tu mengo irna biokani zaba mandana itubutu bai tiku na mundo tambana na kenana muri me pangangai sona kisi bango me ratago magikina na lendi bonua ena kai binangan sikidi kwa Vina vale ba etiko na itubutu pa keto sa tubana etiko na tambani bingarabi ena lingani lawa ka ona kiri maramino bisa mena ba madala taka bale ka bikenda to na itubutu ba ni ke baka endu etiko no na kunru mena antona bi badada ni adona mon libliba merani ngon salada barani muria merani ba kutomikin na kunra me ketome be bukia ne na kena bangangai dono na Nakasabe, nindo ngai tiko na kunru kemnira ni lako ena chukana bestese ni besai viti ni report kina. Yo tiko talenga na ngoni sala ko tiko na ber na do klana pangataki mona liber na ngona ngo ira ni lako do rumah na website nondo to na online safety commission. Ira ni lako do rumah ira ni bito chuko na nondo to website we kin kitore ni report kina. Yo beir na chuko mena koro enda mena oro en kenda sin climb enda lako badaba na loma ni mona liber da rani lako ngana stesi ni boleh kebekemni. Kaya bakar sinda ni boke kemni er nangir maybe kito isuba na loma na cyber crime unity ke suba gitu nangir ni be boke kina. Sa kotumbe na ngonsal ni be boke. Yondo bale bunga do ba kito ba anda tatu ne ba sala. Kaya bakar ndo na lenga o seni kila na da moda kaba. Na buku ni be ba da ni azu biko. Lako nga na stisi ni boleh katundo biko le taro bakasala kina orto nange reda men ngon sala da me kito na bingara kina kapakalolo man to ni samay bangan tagi bali bona mon libliba mendo da kina bibada da ni tal le bona ngon endo ranita wase saranga na matubu bali so na bosa enda da butu to na mon libliba da sanga nindo bakasama taga babinaka endo burenga mai na nonda emotions da me bosa tu ya ninda singa nina no me ira na wekanta ko na wili kati na tutuga na kangi da tu no tal ambela te ke ko robi bala ti ke o ira ke na no mu friends se ira ke na weka mu resema tu me bi ke mun rurua ya na wili ka ke ti na so easily friends of friends and friends sa erambele buna buno erna litete ke na natala no kondo bi ba mando atekto ko ya endo lelebu na ngona ni kwa na ngon saranga obos ti no lelebu ersando sanga merkote tay non rompula ni remando atak na sono bos etau tu enantel ni dunru sebangan tak itu kena mon lebih ko ya na buno pare reba itu kena tal na gai nyo dabute ni ko seni tu ni mena tutung ara na kena bisom le busando dabutingo screenshot ta kisangendo we soila gitu na ni talano ko mendo baga me baga mulai itu kina sana nanu mamele nguli da bani so serle ko tata gitu na boleh bu kemrona biokan ukla ni bida na mbaki sauti dona ngone leo mana dona korni buli lebu na nonda bonua
Hanggai biu na keni tugu kene tamba di bakang ata gitu na mona liba ni ndare dira na lubi antana ngona ni kuwa sini yali na taliboni lingan raba barro ko tiku mai na ta na romanda nindo na nomro tugu ni be bakang ditaki me rani webu ke tiku kina dona mata bale erna barro ngati ko mai na lubi antana ka binangan singni kuwa me bakang bimbi tagi bira mera na kena iba kapag yang taki na mona libu-libu ya saktan dola tuko weekend ke sar na lini bonua tena buru-buru laman mo Bina valeu. Ausana tigu nang ke tinia o maramne visa. Vi kemni na tumbu ni barong tu men na ka bina ni kwa. Antona ka valolo malibu na vi ka same baka dorotu na mona libu-libu ya non pula na ka witoki. Pakambimbi same visu taka sone tobo sone bosa-bosa soni buki-buki. Enta sinindo kile itu kina nakawito kilio. Nanongo paksala nakabina ni kwa. Aundo tuko na vera na vivono aundo li takapinga raviki na sinabi bararam tekina. Veira na ngoni amba kitini kawalu laksumbu. Kwa sebo ditiko bala wa merse ngoni. Aundo banja takapirni tumbu sesengan ni binaka mese solibira endona ya apaka mon libu-libu. Na nabu nambala toi rese sangani sendo modoko na nonra pakatuloa merra pakatuloa binaka mena kai binaka kena kai da na bosa binaka kena bosa da koya na nongu ele butaliti ko nabuna o laveta da tu kinongo vera nangoni au sintu ko na me ko sarani solibando vera keni solebira me kanibuli o kerkere monina ndambiti ko monina rediti ko na be dabuso terabanga ta tu kinongo libu-libu kera taka mekani research assignment sendo na kamera bagi tabi kina weekend tani tumbu menda tambe bata tigo kira menda kilati go nada ba era bagi tabi takira tukina en kena banga takina malibu-libu ante naka sabe ba kuria walanga ko ba matal tak cho sambal tana naka ndam bital mani mana berna lubenda weekend na tumbu menda en raba na lubenda nakara lakuzuruma na mani mona libu-libu baka nga ni dando tunjuwera don't talk to strangers nira lako koribuli na kabatanga minda tunjuwera na lubenda nira lako chikolo mani mona liba ni ngangara unitiko ni kuni bosa babitale beranta materum kimni sinikila ni wensale ami kona tango mak kenda na tumbu menda raida tiko na kara nira banga tal chunga na mona liba me ava tunga na bidanga na ngauna na ranindua rona ya ua so na ngauna na tumbu sa solitu na taliboni me tu verna lubenda pambimbi ni zakon dona songo he akadala sin me na verna lubenda na taliboni sana sarlal iko na reder na ngoner na sintiko bando na lo mani classroom na nonra focus i korubuli baltanir sam apa pala tunga na libuni sar mona liba karonika verna lubenda ni basal takira tiko ni ndona ngauna rabikale tiko na mona liba merangangara unu merakuni soleban ndona ngauna kerema na kene tamba ni luba wale se vai sulbi na katu sinikila kuwa bakandua ni bakautana na ke muitamba bateko sinikila o bakauta tiko mene muitau wasa kengele yali na taliboni o bakauta tiko be ndua kuisio ndindo beka no mitau ngele solia talibendo na ke mitamba no mu luva wale se na no semi nude se ke mitamba kwa mendanganga rauni sartika na tumbu menda vandre takatu verna lubenda na meranganga rauni woti ngani ka na ndareda tiko verna lubenda menda do to be digitally responsible mera we roko-rokobi ana lomani mona liba batakin landare de tiko lomani mona liba sin lo retu ki namba kinimbula yo menda bosa tiko na mona liba menda rokoba tiko na mona liba ngani ndando tu bata bango ibale kanda na rokoba tiko na tumbu rokoba tiko ernangasi en lo mona liba menda rokoba tal tunga na tamata nda bital no kina na wambimbi kina to be digitally responsible binaka na boleh besar bikin rona biokan Pablo na tayo besar na munro na ni renin robang lal tayo munro mo ni may bolangi
yana kabi na ngani singani ku weekend ngana vio kan inda se matiko mai o klani sa tombogi kenta tiko na ngauna da baka nuni tu nindo tala na singa sa tungo matanda ro na surital tiko mai kina na nonda bulangi mero no mai bagarara matai kenta tiko na bononi bingara bi robi bingara bi tu kina na kena bimbi be iko bataki au weekend na sandi na tunga kina na kai tuku na nandau ni sambe ke baka sini tarana wale ko choba o wale na matai ke sini an rabana koro ko choba yan rawale de bata sana na bimbi ngone kina be ko bataki au weekend na tumbu mendan na kauta ba lebu na nonda bula nonda mata bu vale wana kalu ni ko endondo nga sini sosobu se mode e wana no botu na be buno ke de sara la ko kina na lubianda na buno la ko kino ta na buno la ko kino kona singa sembongi reza tu na kalu lebu ngo me do bana nonda ngona katara banda ba na katati ko lebu na komisna ba tau ne bisa kena belutaki baka kena na marama na CEO ni Mai TV na turang na director kena ga selebu ni song sebelutu selebu boy kera na linga ni bingarabe na Mai TV studio daba na katati ko lebu na non remula ena ka bina kan singin ko me do bana ngona kataraba ni te baka dengu to manda ni kune sautu saulang langitiko ena ka bina kan singin ko. This program was presented by BSP Life, with you for life.